Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu hava bedava, su bedava. Yani hava tekin, su tekin. O sabaka байланысты yeni kelimeler. Yaşıyordum, ömür sürетін едім. Kullanmıyordum, қолданбайтын едім. Ödüyor muydun, төлейтін бедің. Bilmiyor muydun, bilmeytin bedin. Eskiden ailemle yaşıyordum ama şimdi yalnız yaşıyorum. Burun otbasымен birге тұратынмын, бірақ қазір жалғыз тұрамын. Önceden işe gitmek için ulaşım aracı kullanmıyordum, yürüyordum. Burun жұмысқа бару үшін көлік құралдарын қолданбайтын едім, жүретін едім дейді. Öğrenciyken faturaları ödüyor muydun? Оқушы кезінде счеттарды төлейтін бедің. Sen ders çalışmıyor muydun? Sen sabah okumaytın bedin. Devam ediyoruz. Ara қарай okuma bölümü. Nereye gideceğiz? Kayda baramız? Demet ben Nadia. Kendini nasıl hissediyorsun? Nadia, yorgun musun? Özünde қалай сезініп тұрсың? Nadia, şaşap тұрсың ба? Yorgunum, ancak bu tatlı bir yorgunluk. Nihayet güzel bir ev bulduk. Ev arkadaşı oluyoruz. Ne güzel değil mi? Şarşap тұрмын дейді. Yorgunum, şarşap тұрмын. Бірақ, ancak деген, бірақ бұл тәтті бір шаршау дейді да. Соңында, nihayet деген соңында деген сөз. Соңында әдемі бір үй таптық. Екеуміз ev arkadaşı деген үй досты дейді. Яғни бірге тұрады ғой. Үй досты болып жатырмыз. Күшті емес па дейді. Ne güzel değil mi? Күшті емес па? Evet ama çok işimiz var. Önce elektriğe, suya, doğalgaza, telefona ve internete abone olacağız. Ya, бірақ көп жұмысымыз бар. Бірінші электрикаға, суға, табиғи газға, telefonға және internetке abonnement alamız. Haklısın, ancak bunların hepsi bir günde olmaz. Bence iş bölümü yapalım. Dұрыс айтасың, бірақ бұлардың барлығын bir күнде болмайды. Менің ойымша, bence деген менің ойымша. Менің ойымша iş bölümü yapalım. Жұмыстарды bölümмен жасайық дейді. Bence de o zaman ben elektrik ve suya abone olayım. Sen doğalgazı, telefon ve internete abone ol. Менің ойымша да олай болса, o zaman деген олай болса, мен электрикаға және суға абонемент жасайын. Сен табиғи газға, telefonға және internetке abonement al дейді. Olur. Peki elektrik ve suya nasıl abone olacaksın? Болады, жақсы дейді. Elektrika мен суға қалай abonement alamın? Memleketindeyken yeni bir ev için abonelik işlemleri yaptın mı? Өзіңнің бұрын туған жеріңде жаңа bir үй алған кезде осындай абонемент жұмыстарын жасадың ба дейді. Evet yaptım. İstanbul'da ise elektrik için TEDAŞ'a, su için eskiye gideceğim. Яғни жасадым дейді. İstanbul'da elektrika үшін TEDAŞ'a, su үшін eskiге baratınмын дейді. Nasıl gidecektin biliyor muydun? Қалай баратын едің, білетін бедің? Evet, daha otobüse, sonra tramvayı kullanacağım. Яғни, evet, birinci avtobüste, odan keyin tramvaydı қолданамын дейді. Peki sen bu işlemleri nasıl yapacaksın? Жақсы, sen бұл жұмыстарды қалай жасайсың? Ben daha önce bilmiyordum ama arkadaşlarıma sorup öğrendim. Men burun bilmeytin edim, бірақ dostlarıma sұрап bilip aldım. Doğalgaz için İGDAŞ'a, telefon ve internet aboneliği için Türk Telekom'a gideceğim. Yani табиғи gaz үшін İGDAŞ'a, telefon және internet abonementi үшін Türk Telekom'a baramın дейді. Evet, doğru öğrenmişsin. Peki nasıl gideceksin? Biliyor musun? Ya, dұрыс үйреніпсің. Жақсы, қалай барасың, білесің ба дейді. Otobüsü kullanacağım ama daha önce burada hiç otobüse binmedim. Автобусты қолданамын, бірақ бұрын бұл жақта ешқашан автобусқа отырмадым. Otobüsü kullanacağım dedi. Yani otobüsü kullanamın dedi. Otobüs için akıllı bilet, yani akbil kullanabilirsin. Akbil vapur, tramvay, metro ve otobüs gibi ulaşım araçlarını yakındaki satış yerlerinde var ve bu ulaşım araçları için geçerli. Yani avtobus үшін akıllı bilet, yani akbil de қолдана аласың дейді. Бұл akbil
Vapur, яғни vapur деген пароход, трамвай, метро және автобус сияқты осындай көлік құралдарының қасындағы сататын жерлері бар екен. Және де бұл бүкіл осы көлік құралдары үшін яғни болады дейді барлық көлік құралдарына. Öyle mi? Benim akıllı biletim var zaten. O zaman yarın ev için gerekli yerlere gidebilirim. Солай ма? Менің ақылды билетім бар. Zaten деген итакта деген сөз. Олай болса ертең үй үшін қажетті жерлерге бара аламын. Ben de yarın gidebilirim ve sonra da taşınabiliriz. Мен ертең бара аламын ve sonra da taşınabiliriz. Және содан кейін көше аламыз. Peki sonra faturaları nereye ödeyeceğiz biliyor musun? Жақсы, одан кейін счеттарды қайда төлейміз білесің бе? Bilmiyorum. Ailemin yanında faturaları ben ödemiyordum. Sen biliyor musun? Daha önce faturaları ödüyor muydun? Білмеймін дейді. Отбасының жанында счеттарды мен төлемейтін едім. Сен білесің бе? Бұдан daha önce деген, яғни бұдан бұрын счеттарды төлейтін бе едің? Evet, ödüyordum. İstanbul'da fatura ödeme merkezlerine ya da bankalara ödenebiliyor. Ya білем, төлейтінмін дейді. Стамбулда счет төлейтін меркез деген орталықтарға немесе банкаларға төленетін. Ne güzel, sen her şeyi biliyorsun. Yarın buluşuyor muyuz? Қандай жақсы, сен барлық нәрсені білесің. Ертең кездесеміз бе? Evet, buluşuyoruz. Yarın görüşmek üzere. Ya, кездесеміз. Ертең көріскенше. Görüşmek üzere. Көрісерміз.